Hvala za hitro dostavo. Bye bye. Goodbye. Izgubil sem svojo mačko. Pomagaj mi, pomagaj mi. Živjo, kaj se je zgodilo? Zakaj jokaš? Izgubil sem svojo mačko, mi lahko pomagate? Ni problema. Sedi se. Hvala. Oh, yes. Moramo natisniti oglas za pogrešano mačko. Lahko, prosim, opišete svojo mačko? Moja mačka je videti takšna. Vzemi to. Hvala. Bi rad malo vode? Ja, prosim. Hvala, draga Ashdragi. Kako je ime tvoji mački? Pickles. Ali ima kakšne posebne značilnosti? Ja, ima prikupne nogavičke. 1 minuto. Je vse pravilno. Da. Ne skrbi, našel bom tvojo mačko. Slišim nekaj. Izvoli. Samo metulj. Excuse me? Druga nogavica. Oh, yes. Morala bi biti še ena. Našel sem ga. Moja mačka, moja mačka. Kaj? Moja maka. En trenutek, prosim. Ne. Hvala. Sladkarije so slabe za moje zobe. Nasvidenč. Nasvidenč. Let's go! 3, 2, 1. Hvala. Oh no! O, ne, moja hiša gori. Kaj naj naredim? Oh no! Pomagaj mi. Kdo potrebuje pomoč? Ne skrbi, pomagal ti bom. Pomagal ti bom. Najlepša hvala, rešil si mojo hišo. Ni zakaj. Oh, yes. Ideja.
N. Počutim se tako slabo. Mislim, da sem bolan. Pomagaj mi. Prosim, pomagaj mi. Ne skrbi, pomagal ti bom. Sedi. Pojedel si preveč sladoleda. Ja, res sem. No way. Haka kaj Trinitek. Okay. Fantastic. Hvala, doktor. Zdaj se počutim bolje. Ni zakaj. Fantastic. Še nekaj. Ne, nikakor. Sisen. O, ne. UF. Si prepričan? Si zdaj srečen? Počutim se veliko bolje. Tole je videti kot veliko dela. Definitivno potrebujem pomoč pri tem. Pozdravljeni, potrebujete pomoč. Ja, potrebujem pomoč. Počakaj trenutek. Pripravljen za delo. Končali bomo, vse bo v redu. Začnimo. Instrumenti. Bob, nič lepša vala. Fantastic. Oh, yes. No way. No. O, ne moja rojstnodnevna torta. No way. Ne skrbi, pomagal ti bom. Sedi, prosim. Oh, yes. Hvala. Prosim, izberi torto. V redu, naredil jo bom boljšo. Hvala. To so moja darila. Hvala. Oh, yes. Najlepša hvala. Pozdravljeni, študenti. Živijo, učitelj. Živijo, učitelj. Pozdravljeni, učitelj. Pozor, razred, pozdravite našega novega študenta, Aleksa. Pozdravljeni vsi. Tako majhen je. Ja, si kot majhen pingvin.
Otroci, bodite prijazni. Pozor, razred, kdo živi v bambusovem gozdu? Čas, vem. Izberi mene, vem. Ti, Alex, To je Pepanda. pravilno, ale. Katero čustvo manjka na sliki? Tukaj gor, jaz. Jaz, tukaj gor. Ti, Alex, Haha, Veselje. pravilno, ale. Hej, bodi prijazen. Koga moški nosi na hrbtu? Vem. Vem. prosim, izberi mene, vem, lahko odgovorim. Kaj? Lahko odgovoriš, Alek. Dojenčka. Pravilno, ale. Dobro opravljeno. Daj mi to. Daj, ej. Kdo je to naredil? Oprosti. Aleks, pridi k beli tabli. V redu, idu. Ah, V redu. Končano. Čas za kosilo. hej, nehaj. Nehaj. Hej, to je moje? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Naučil te bom. Zelo vroče. Ha? Ideja. Čas za delo. Še ne. Ha, Pomerimo se v rokoborbi. v redu. Kaj? Milimeter. Bodiva prijatelja. Milimeter HMM. Kaj je to? Morda je pošast. To sem jaz. Alex, nehaj že s tem. No way.
hočem odpreti. Kaj se tukaj dogaja? Marija, prosim, pomagaj nam to odpreti. Tado, Juhu. Oh, yes! Fantastic. Excellent. Wow. ti je ta hiša všeč? Da, zelo. Hvala, ker ste nam resnično pomagali. Helikopter. Excellent. Kaj je to? Policist. Jaz sem policist. Halo, prihajam. Kaj se je zgodilo? Šel je tja, ujemite ga. Hey! Oh no! Policija. Oh, ne. Ups! Oj. Wow! Ne boš me ujel. Oh no! Oh no! Še vedno me ne boš ujel. Ujel te bom. Oh no! Ustavi se. Hey! Takoj nehaj. Ustavi. Ustavi. Arrivederci. Ne, policist. Rešile. Wow! Kaj je to? Poglejmo si, kaj se tam dogaja. Oh, yes! Fantastic. Lahko sem zdravnik. Excellent. Vav. Zanimivo. Kakšen zdravnik bi bil? Kaj te je pripeljalo sem? Boli me trebuh. Oh no! Wow! Trebuh me boli. Vzemi to. Tvoj trebuh ne bo več bolel. Hvala. Adio. Hitro se pozdravi. Zdravnik, roka me boli. Oops! Wow! Roka boli, a boli? Katero barvo boš izbral? Roza, prosim. Končano je. Oh, yes! Hvala, doktor. Naslednjič bodi bolj previden z roko. Nasvidenje, doktor. Hitro okrevaj. Doktor, padel sem in si poškodoval koleno. Prosim, lahko mi pomagate. Oh no!
Ne skrbi, vem, kaj moram storiti. Pusti, da pogledam. Au. Koleno me boli. To bi moralo delovati. Je. Aha. Yes. Ali te še vedno boli? Ne boli več. Excellent. Res, ne boli. Wow. Adijo. Ostani zdrav. Ne želim biti zdravnik. Wow. Wow. Kaj pa bi to lahko bilo? Gasilec. Zanimivo. Sem gasilec. Ojoj, moram iti. To potrebujem. Tudi to rabim. Moram pohiteti. Oops. Oj, 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 oj. Pogasiti moram ta požar. Jupi. To je tako naporno delo. Ne želim biti gasilec. Tako super je biti otrok. Sladoled. Prosim, daj mi malo sladoleda. Sladoled, sladoled, sladoled. Ne, ves sladoled pripada meni. Kivi, borovnica, ananas, lubenica. Oh, yes. Oh, yes. No. Oh, ne, moj sladoled. Nič skrbeti, lahko naredim drugega. Hey. Excuse me? Ta ne deluje. Poskusimo z drugim okusom. Oops. Še vedno ne deluje. Zdaj nimam nobenega sladoleda. Oranžna. Zelena. Excellent. Rumena. Vav. Dobila sem rdečo. Oh, avtomat za žvečilke, lahko dobim ena bamban, prosim. Ne, to je moj avtomat za žvečilke. No way.
Moj stroj. Pomarančnični sok. Grozdni sok. Milimeter. Pijače. Tako sem žejen. Lahko dobim eno pijačo? Prosim, 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 prosim. Ne, nisi delil svojega sladoleda z mano. Hey. Ena. Drugi. Tretji. Moj najljubši. UAU. Avtomat za krofe. Stefi, lahko dobim eden krof, prosim? Ne, prej nisi delil svojega krofa z mano. Fantastic. Vav. Zelena, kiwi. Oranžna, mandarina. Modra, borovnica. Njami, čokoladni vodnjaki, sadje. Lahko dobim malo, prosim? Ne, čokoladni vodnjaki pripadajo meni. Te nisi delil svojega sladoleda, ko sem te prej prosil, zato je moj odgovor ne, ne. Marija, kaj je narobe? Zakaj si tako žalostna? Moj aparat za sladoled je pokvarjen, zdaj ga ne morem uporabljati. Doše, Alex, Ivan in Stefi niso delili z mano. Pijače, bonboni, krofi in čokoladni vodnjak. Niso delili z vami. No way. Kako grdo od njih. Pridi, gremo. Alex, zate ni več bombonov, ker nisi delil z Marijo. Hey. Ni več bombonov, ni skrbi. Tudi ta. Zate ni več krofov, ker jih nisi delil z Marijo. Kaj? Zate ni več pijač, ker jih nisi delil z Marijo. Kaj? Ni več čokoladne fontane, ker nisi delil z Marijo. No way. Ustavi se. On ni delil z mano, ker jaz nisem delila z drugimi. Ni njegova krivda. Aha! Napačno sem razumel, lahko vzameš svojo napravo nazaj. Opravičujem se. Ni problema. V redu, hvala. Doše, motil sem se. Ni problema. Oprosti, narobe sem razumel. V redu, oči. Oh, yes. Dobro je, da si iskrena in da smo uredili stvari. Ampak slabo je, da nisi delila sladoleda z ostalimi otroki. Zdaj razumem. Oprosti mi za moje obnašanje. V redu je. Pridi, pomagal ti bom popraviti tvoj sladoledni stroj. Končano, no? Najlepša hvala, oče. Prav, moj stroj zdaj deluje, tako da lahko delim z vsemi svojimi brati in sestrami. Odlična ideja, Marija. Hej vsi, pridite sem, želim deliti sladoled z vami. Juhu. Jaz sem prvi. Lubenica. Excellent. Oho. Borovnica. Okusno. Oh, yes. Tudi jaz želim deliti. Prosim, čokoladni krof. V redu, Lu.
Tudi jaz želim deliti. Grozni sok. Juhu. Zelo sem ponosen na vas, otroci. Morate deliti stvari med seboj, ne da bi pričakovali kaj v zameno, ker Deliti pomeni skrbeti.